Juče, kasno popodne, podnosilac prijave za održavanje ovog skupa predsjednik Srpske narodne odbrane u otadžbini Mirko Jović i ja, zastupnik pravnih organizatora, pozvani smo u policijsku upravu za grad Beograd, gdje nam je uručeno rješenje kojim se zabranjuje održavanje javnog skupa u pokretu Sretenjski sabor. Vi ćete sami zaključiti šta je pouka i poruka ove zabrane. Inače, ovaj skup ovdje u mestu nije zabranjen. To je ono što sam htio da vam kažem i to je slika vremena i mera demokratije u Srbiji. Ali, za Srbina nema prepreka, a to pokazuju naša mučena braća sa Kosova i Metohije koji su došli ovdje. Ja ih posebno pozdravljam. Tu su naša braća iz Republike Srpske koji su također došli da zajedno sa nama kažu nikad granica. Tu su braća iz Vukovara i Crne Gore. Ja vas pozivam da posebno pozdravimo poslanike Narodne skupštine Srbije, gospođu Sandru Rašković, gospođu Banović, nezavisnog poslanika i velikog srpskog borca Borislava Pelevića. Sada, po našim dobrim starim običajima, naša će delegacija položiti venac na spomenik besmrtnome voždu Karađorđu. Samo da pođe sve. Svečanu spomenik, hvala. Pozivam predstavnike rodoljubivih organizacija da ovdje se obrate ovome časnom skupu. Pozivam predstavnika organizacije 1389 Miodraga Milosavljevića da se obrati okupljenim. Braćo i sestre, pomaže Bog. Još davno naš veliki vitez Miloš Obilić poručio je celom svetu pred turskom vojskom da Srbija nije šaka pirića, da je pozoba svaka vrana koju donese vetar. Ali oluja sa zapada nam je poslala mnogo gladnih vrana koji hoće da pojedu ovu našu lepu Srbiju. Mi smo zato i juče bili ovde, i danas smo ovde, i sutra ćemo biti ovde, da poručimo gladnim vranama da Srbija nije na prodaju i da im poručimo jasno i glasno i odvažno: nikad granica, Kosovo je Srbija. Jer je Srbija večna dok su je deca verna. Živela Srbija! Ovako govori srpska omladina. A sada će vas pozdraviti predstavnik jedne organizacije koja ima fino ime, Naši. Jer svi smo mi ovdje naši. Gospodin Ivanović Ivan. Na Sretenje 1804. godine u Marićevića Jaruzi Protat Atanasije Bukovički zakleje ustanike, kojih je bilo mnogo manje nego nas danas, rečenicom: ko je izdao, izdalo ga zdravlje. A mi, današnji Srbi, 2013. godine ispred hrama Svetoga Save, ispred spomenika voždu Karađorđu, govorimo: ko kaže
da su Kosovo i Metohija nezavisni, neće ostati samo bez jezika, nego će ostati bez glave. Zbog ove rečenice proteklih 20 dana napadale su na sve nevladine organizacije i antisrpski mediji, ali ovu rečenicu pretvorit ćemo u delo, jer mi smo potomci i Gavrila Principa. Srpski kuršum ne poznaje granice. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. Hvala! Žene prognane sa Kosova osnovale su udruženje. U tom udruženju okupljale su druga udruženja, a u članstvo primale žene iz ostatka Srbije. One su prepoznale ideju inicijative Nikad granica. I meni iz ostatka Srbije danas su učinile čast da vam udruženje predstavim. To je jednostavno. Mi, žene sa Kosova i Metohije, ispunjavamo kosovski zavet. Ispunjavamo ga od trenutka kad smo se pridružili inicijativi Nikad granica. Pozivam sve žene na ovom skupu, pozivam sve žene Srbije da nam se pridruže. To je teška odluka, ali časna. Pridružite nam se u inicijativi Nikad granica. Nećemo dozvoliti granicu između Kosmeta i ostatka Srbije. Hvala. Kod nas je konstanta biti ratni vojni invalid. Sad ću vas pozdraviti u ime udruženja ratnih invalida naš brat Željko Vasiljević. Braćo i sestre, dame i gospodo, dragi prijatelji, gledajući vas sa ove bine, jako me podsjećate na gomilu žara koja je pokrivena debelim slojem pepela. Taj žar je garancija da će iz njega izniti velika vatra koja će doneti slobodu Srbiji i srpskom narodu, naročito Srbima na Kosovu. Želeo bih sa ovog skupa da poručim Tomislavu Nikoliću, Ivici Dačiću, Aleksandru Vučiću. 99. godine ste 350.000 mladih ljudi poslali u rat na Kosovo, jer ste bili na vlasti tada. Nekoliko hiljada ljudi je izašlo kao ratni vojni invalidi, nekoliko stotina je ostavilo živote na Kosovu braneći Srbiju i srpski narod. Želim samo da vam kažem da će vas stići kletva svake majke koja je ostavila sina za Kosovo, a vi ga danas prodajete. Nećete, gospodo draga, imati mira od reka suza koje su te majke, sestre isplakale za svojim sinovima i za svojom braćom koja su bila hrabra da brane Srbiju. Zašto ste vi danas kukavice? Mi to ne možemo da dokučimo. Još jednom stvar želim da poručim Ivici Dačiću. 2006. i 2007. kada smo obilazili Kosovo, obilazili Štrpce, Gračanicu, obećali smo srpskom narodu da ćemo ga braniti, da ostane u Srbiju, pa ako treba i oružje. Ivice, ja sam i danas ovde i stojim iza tih reči. Šta je sa tvojim obećanjima koje si tada davao Srbima? Danas si ih zaboravio. Ja se nadam da će iz ove vatre izaći sloboda srpskog naroda i ubeđen sam da će na sledećem skupu koji bude zakazan danas biti 10 puta više ljudi i da će ovo biti početak bune za oslobađanje Srbije. Hvala vam, braćo i sestre. Pored Kosova i Metohije imamo Kninsko Kosovo, ali imamo i Kosovsko ognjište u Banja Luci. Pozivam predstavnika Rusko-srpskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Banja Luke
Aleksandru Čavić da se obrati ovome časnom skupu. Pomaže Bog, braćo i sestre. Pomaže Bog Srbiju. Ja danas nisam ovdje samo ispred Banja Luke, već ispred našeg društva sa Kosova i Metohije iz Kosovske Mitrovice. Samo imam jednu stvar da vam kažem i ispred naše Banja Luke i omladine Banja Luke. Ne dozvolimo da nas naši političari dijele. Za Srbina ne postoji granica gdje god on bio. Nikad granica, Kosovo je Srbija. Hvala. Obratit će vam se gospodin Rajko Ležajić. Braćo i sestre, dragi prijatelji, mi Srbi krajišnici smo protiv dioba Srbije. Mi se zalažemo ovde da Srbija bude cijela jedinstvena, da bude od Horgoša do Dragaša, a nikakve granice. Koliko je ta pogubna politika koju se vodi već 20 i više godina, a to je rešavanje srpskog pitanja pače po pače. Vidimo i dan danas, najbolje smo mi osjetili na svojoj koži tu pogubnost te najpre Miloševićeve, pa sada i demokratske politike Srbije. Srpsko pitanje se treba rešavati celovito. Niko nema pravo amputirati deo po deo srpske zemlje, a sada evo i deo Srbije. Pa gde će se ljudi stati? Srbija mora biti celovita i ne može biti granica u Srbiji. Ne može biti carina. Gdje su carine? Tu su i granice. Carina je namet za cara. Prema tome, floskule koji ovi pričaju da to nije granica, to je najobičnija lagarija. Prema tome, Kosovo i Metohija je duša i srce Srbije. I vertikala postoji Božja koja će se čuvati u jedinstvu sa Srbijom. Živjeli, braće i sestre! A živjela je Srpska krajina. Sad će vam se obratiti gospođa Irena Baret iz udruženja Zdrava zemlja. Pomaže Bog, braće i sestre. Udruženje građana Zdrava zemlja priključuje se inicijativi Nikad granica u odbrani Ustava. Budite ponosni na sebe. Vi danas branite Ustav i zakon Srbije. Ustav Srbije jasno kaže: Kosovo je neotuđivi deo teritorije Srbije. Kada se Ustav poštuje, onda su i oranice naše. Oranice ne mogu ići strancima. Kada se poštuju zakoni, onda je i naše staro seme pripada našem narodu i ne uvozimo seme koje je genetski modifikovano da truje ovaj narod. Udruženje Zdrava zemlja je ovde da poštuje Ustav i zakon. Vladavina prava jasno kaže: Kosovo je Srbija. Srbi su narod Sabora, postoji organizacija, zove se Srpski otadžbinski sabor. U ime te organizacije pozdravit ću vas čovjek koji se preziva Đukanović, ali se ne zove Milo. Milivoje Đukanović. Patriotska Srbijo, ustavobranitelji, pomaže Bog! Nas kažu da je malo ovde danas. Nije nas malo. Ovo je ono što je smelo da dođe u Beograd i da kaže: dižemo bulu protiv granica. Srbija nije prtija. Ja nisam zatrano. Moja baba nije bila u jami Jadovničkoj zbog toga. Nije se porodila tamo. Srbija danas nije mogla cijela doći. Zašto? 20 godina ratovanja, 20 godina gladi, 20 godina ponižavanja, posle 10 godina prevare. Osiromašila je Srbija. Nema ljudi para da dođu do Beograda. Zar to nije sramota? Kažite mi, je to sramota? Sramota je. Ne mogu da dođu iz Niša, ne mogu da dođu iz Kuršumlije, šalju nam pozdrave, iz Kruševca, iz Novog Sada, iz Vojvodine ne mogu da dođu, sa severa Srbije. Sramota.
Međutim, reći vam jednu stvar, nekada je bilo potrebno 30-50 junaka srpskih u Jaruzi, pod hrastom, na livadi, da dignu bunu. Nama je potrebno sada samo 300 Srba i Srpkinja. Srbija je naša, dole NATO, dole Evropska unija, Kosovo je Srbija. Još jedna stvar, vrlo važna, ako ih ne zaustavimo na granici Kosova, njihovoj granici, nema granice tamo. Ako ih tu ne zaustavimo, nastavit će Preševsku dolinu, nastavit će Rašku oblast, nastavit će Cepa i Vojvodinu. To im je plan da raspadaju celu Srbiju. Čuli smo malo pre našeg predsjednika Republike Srpske Krajine šta kaže. Beograd je izdao Republiku Srpsku Krajinu, izdaje Republiku Srpsku, a sada izdaje celu Republiku Srbiju. Dogodine u Kninu i Prizrenu. Živa Srbija! Naš narod kaže da je važno da se vatra ne ugasi. Vi ste taj plamen ovde koji ne da da se vatra ugasi. A jedan od tih što ne daju da se vatra ugasi je naš prijatelj, brat Aleksandar Pavić iz inicijative Nikad granica. Pomaže Bog, srpska aristokratijom. Kako je rekao veliki engleski mislilac Edmund Burke, jedan čovek sa uverenjem čini većinu. Niko nama neće nametnuti zakon brojeva. Jer naše uverenje i hrabrost će da istera ovu stvar do kraja. Doterat ćemo od cara do duvara, ali lažnog cara. Sve koji su se lažno predstavljali svih ovih godina i koji se sada predstavljaju kao vlada Srbije. Ovde se danas skuplja državotvorna Srbija. Sinoć je predsednik ove druge, lažni predsednik, ne Šćepan, nego Tomislav, još manji, najavio ukidanje institucija države Srbije na Kosovu i Metohiji. Izdaja! 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 On zove institucije države Srbije. Institucije koje je besmrtni vožd Karađorđe počeo da gradi pre 209 godina, koje su nastavljene da se grade 1835. godine kad je donesen Sretenjski ustav, za koji su ginuli 1912. oslobodioci Kosova. On misli da može te institucije da ukine. Šta vi mislite? On kaže da su to paralelne institucije. A mi kažemo da je on paralelna institucija. Tako je! Tako je! Danas na Sretenje mi objavljujemo ne samo početak bune protiv granice, početak bune protiv novih Dahija i Kabadahija, koji nisu ni Dahije, jer su Dahije ipak imale nekog gospodara koji su kako tako priznale, koji su umeli da ratuju. Ovi čak ne umeju ni da ratuju. Oni raspuštaju vojsku, kažu sve ćemo diplomatskim sredstvima uraditi, a pri tome ne umeju da vode ni diplomatiju. Karađorđe je bio trgovac. Karađorđe bi propao mnogo pre početka prvog srpskog ustanka da je prodavao nešto konkretno u zamenu za obećanje. Oni danas prodaju Kosovo
u zamenu za obećanje datuma. To im naravno nećemo dozvoliti. Danas objavljujemo početak te borbe. Danas objavljujemo da pored paralelnih institucija koji obitavaju u vladi, u skupštini i u predsjedništvu, danas objavljujemo da su to okupirane institucije. I da dolazi danas, od danas, počinje dan kada mi počinjemo obnovu srpskih državnih institucija. Sljedeći put će da dođu i Srbi sa Kosova i Metohije, predstavnici državnih institucija. A mi ćemo paralelne institucije uklanjati ne na Kosovu i Metohiji, nego u Beogradu, paralelne NATO institucije. Vidimo se vrlo brzo. Danas je objava početka bune protiv granice između Srbije i Kosova i Metohije, između Srba, između Srbije i naših prijatelja koji hoće da nas podrže, ali koji kažu sasvim ispravno, neće biti veći Srbi od Srba. E pa pokazat ćemo i koliki su Srbi. Živeli! Hvala gospodinu Paviću, vi ste se prepoznali, vi ste u stvari ustavobranitelji. Ovo je odbrana Ustava. Tu je naš najveći ustavni pravnik, ja ga pozdravljam, posle Slobodana Jovanovića, dr. Kosta Čavoški, i on svedoči svojim delom da ste vi veliki Srbi i ustavobranitelji. Tu je još jedan veliki hajduk, borac za srpska prava i ustavobranitelj u Narodnoj skupštini, naš brat Marko Jakšić, pa ga pozivam da vam se obrati. Braćo i sestre i dame i gospodo, jeli i tako se kaže. Čudna je jedna stvar, da glavna opasnost za opstanak Kosova i Metohije u sastav države Srbije ne dolazi iz Prištine, Berlina, Brisela i Vašingtona, nego dolazi iz Beograda. Sinoć je predsjednik države Srbije Tomislav Nikolić nama Srbima čestitao državni praznik sa sljedećom porukom: da institucije države Srbije nisu srpske, nego su paralelne, a da mi nismo srpski narod, nego smo srpska zajednica. Isto takođe, predsjednik kaže da će te institucije postati kosovske, što u prevodu znači sljedeće: da će naša deca sutra da uče da je njihov nacionalni junak ne Miloš Obilić, nego Adem Jašari. Da balkanski ratovi nisu bili oslobodilački ratovi, nego je to bio OVK ratovanje. Da naši bolesnici ne mogu da se leče ovde u kliničko-bolničkom centru, nego za sekundarno lečenje moraju da idu u Prištini, a teži slučajevi treba da se leče u Tirani. Predsjednik države Srbije je položio zakletvu na Ustav države Srbije i nikomu ne daje za pravo da on taj Ustav gazi i ruši. On to može da ukine, ali prvo mora da promeni Ustav, pa da tek onda ukida institucije srpske države. Dame i gospodo, za par dana onaj o kome čitamo zadnjih dana u brojnim novinama, naš šef pregovaračkog tima Ivica Dačić treba da vodi pregovore. Novine kažu da je on saradnik narkokartela, a vi sigurno znate kakav je njegov kredibilitet da vodi pregovore
i koliki je njegov legitimitet. Uostalom, on i sam kaže da će Prištini da da stolicu u Ujedinjenim nacijama. Za utehu kaže i ovo da to neće dati na početku, nego na kraju pregovaračkog procesa. Naš narod zato kaže, onaj ko laže, taj krade, a ko krade, taj izdaje. Braćo i sestre, političko klatno u svetu ide u našu korist. Naši protivnici i krvnici slabe, naši prijatelji jačaju. I zato ja verujem ne duže od 10 godina zastava Srbije ima da se vijori i u Prištini, i u Peći, i u Đakovici. Ali jedan jedini i osnovni uslov da se to desi sledeći. Da u Beogradu bude srpska, a ne evropska vlast. I da u Beogradu bude nacionalna, a ne marionetska, da ne kažem slugarska vlast. Na kraju svi zajedno da krenemo da kričemo ono što smo više puta govorili i rekli. Rusija, Srbija, ne treba nam unija. 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 Oni tamo što nisu čuli, znači Rusija, Srbija, ne treba nam unija. Vidite se povećava broj ustavobranitelja, ima ih čak tu među policijom, koje posebno pozdravljam, nećemo samo imena pominjati. Oni znaju dobro da su sada policija Srbije, a znaju da treba budu srpska policija, pa neka i oni malo rade na tome. Ovde ima sve više ustavobranitelja, među njima je i naš veliki prijatelj Željko Cijanović, pa ga pozivam da se obrati ovome časnom skupu. Dragi prijatelji, danas su dve sretenjske skupštine. Jedna je predstavnička, druga je narodna. Jedna gazi Ustav, druga ga brani. Jedna predaje Kosovo, druga ga nikad neće dati. Ova njihova dodeljuje orden Veranu Matiću, ova naša klanja se Karađorđu. Ona njihova sluša Brisel, ova naša došla je da čuje šta kaže Sveti Sava. Dragi prijatelji, danas su dve sretenjske skupštine. Samo jedna od njih biće Vidovdanska. Hvala vam. A vi dobro znate koja je skupština Vidovdanska. Sada u ime Srpske narodne odbrane otadžbine i Slobodne Srbije obratit će nam se Mirko Jović. Sve maske su konačno pale. Pominju se ovde razni uzurpatori vlasti, ali ja želim da kažem da je nedvosmisleno jasno da je sva vlast u rukama Aleksandra Vučića. Sada i vidimo zašto je on u isto vreme i ministar odbrane i predsjednik njegove stranke i prvi potpredsjednik vlade i ono što je najvažnije, koordinator svih tajnih službi. Toliko funkcija nije imao ni Broz ni Ranković kada su bili na vrhuncu svoje moći. Želim
ovde da postavim jedno pitanje koje mu niko nije postavio od koje je postao takav silnik, a i svima onima koji su pre njega to radili. Kako je moguće da te tajne službe kojima on koordinira nikada nisu podnele račun javnosti i srpskom narodu? Želimo da nas obaveste da li je bezbednost Srbije ugrožena i od koga? Da li je ustavnost i ustavni poredak, a to je njihova glavna dužnost, da li su ugroženi i od koga? Ne želimo da nam podnose izveštaje sa estrade koji zamajavaju suštinu. Tražit ćemo ta pitanja vrlo brzo da nam jasno i nedvosmisleno podnesu. Drugo što želim da kažem ovde, videli ste da oni svi napadno na svojim reverima nose srpske zastave. Želimo da im poručimo, onaj ko vodi Srbiju u uništenje, u ukidanje njenih institucija, u utapanje u nekakvu Evropsku uniju, sutra i u NATO pakt, nema pravo to da radi pod srpskom zastavom. Neka uzmu svoje evropske i NATO zastave, neka obuku NATO uniforme. Mi ćemo držati srpske barjake jer se borimo za Srbiju. I na kraju želim da kažem da je svima jasno da su Skupština i Vlada Srbije formirani na sumnjiv način, prevarama i krađama, kompromisima između prethodne banditske vlasti i ove nove. Takva vlada, tako formirana i tako skrpljena Skupština nema legitimitet da donosi bilo kakve važne odluke za opstanak Srbije. Naročito ako vidimo kakve su im namere, da u vrlo brzom roku žele da potpuno pogaze Ustav Srbije i u stvari oni su već izvršili ustavni puč. Slažem se sa svim govornicima. Vrlo brzo, kad gora zazeleni, ali sigurno pre Đurđevdana, skupit ćemo se i oterat ćemo oni koji drže okupirane srpske institucije. Bez slobodnih srpskih institucija nema ni slobodne Srbije. Živela Srbija! Jasno je da od danas Srbija mora biti u pokretu. Zato će vas pozdraviti iz Pokreta za Srbiju gospodin Vladimir Kršanin. Braćo i sestre, pomaže Bog. Priča se, zasipaju nas pričama o borbi protiv kriminala, narkomafije i nekim drugim stvarima kojima hoće da prikriju, izdaju i prodaju Kosova i Metohije. Jeste, u pitanju je narkomafija, u pitanju je američko-albanska narkomafija, na žrtvu kojoj i čijem funkcionisanju treba da bude predato Kosovo i Metohija. U ime lažnih obećanja, u ime obmane, u ime priče o Evropskoj uniji, kada je nastala ta ruševina koja se zove Evropska unija, iz zajednice država, takozvane Evropske zajednice. Setite se, nastala je 1992. u Maastrichtu, nedaleko od Haga, na ruševinama Jugoslavije i na krvi srpskog naroda. Na toj laži ona ne može da opstane.
a ni Srbija u njoj. Ta Evropska unija je već i građanima svojih najvećih nacija postala maćeha. Za Srbiju ona je krematorijum. Narod neće ovu politiku. Ova politika se od prvog dana do današnjeg diktira iz Vašingtona. Sve poteze ovdašnjih vlasti diktira komandant Evropske unije i NATO pakta koji se nalazi u Vašingtonu. Diktira vašingtonska oligarhija u interesu narkomafije sa Kosova i Metohije. Jer im je taj novac potreban i tekako sad kad su u financijskoj krizi. Probudimo se, Srbiji. Znamo šta hoćemo i znamo da imamo oslonac u sebi. Bogu hvala. Ovde u crkvi Svetog Save nalazi se ikona Bogorodice Bečke, danas na Sretenje. Nalazi se ikona koju je apostol Luka naslikao 48. godine. Ikona pred kojom se krstio sveti knez Vladimir pre nego što je krstio celu Rusiju. Zamislimo se nad snagom s kojom smo došli danas ovde na Sretenje. I pođimo odavde posle ovog skupa ispunjeni tom snagom. Ne mogu nikakve marionete Vašingtona da upravljaju svetom Srbijom i da trguju sa svetim Kosovom i Metohijom. Juče je predsjednik Rusije Vladimir Putin, govoreći rukovodstvu svoje službe bezbednosti, rekao između ostalog: mešanje u unutrašnje stvari Rusije i njenih saveznika je nedopustivo. Budimo dostojni svojih predaka. Koračajmo hrabro u slobodu Srbije. Nikad granica. Živela Srbija! Narod naš kaže, pesma nas je održala, njoj si hvala. A dušu naše postrojbine Kosova i Metohije će najbolje izraziti naša sestra Aleksandra Barović iz Kosovske Mitrovice. Ameriko, čuj glas moj anatemu. Što Srbiji otimaš Kosovo? Usta ti se za vrat okrenula, obrnula noge na otpačke. Do pasa živina te kljucala, od pasa guba razjedala. S ježevima zime zimovala, oštre bodlje kapke ti grebale. Tuđe oči te zemljom vodile, na glavi ti stajalo kamenje, od kamenja koljivo kuvala. U rešeto vodi zahvatala, a vode se nikad ne napila. Pseće meso u pomam jela, na glavi mravinjak nosila. Što radiš na propast Soraba, od Boga naroda izabrana?
Ameriko, čuj kletvu ovog pokolenja. 78 dana i noći NATO je bombama ubijao srpsku decu. Zločin je činio i po suncu i po mesecu. Ameriko, po kući ti zmije zimovale, crne sove hranu donosile usred noći dok ljudi spavaju, u kući kandilo ne palila, kroz vilice jezik poturala. Ameriko, ti ajkolama hrana bila, od šta bežala od toga ne pobegla, gdje se kretala nigde ne stizala, sa psima se oko kostiju klala. Iz pasjih korita pomje lokala, oko vrata verige nosila, svrab češala, dranje ne pomoglo, potkovice na taban skovala, uskršnja jaja ne šarala. Ameriko, Kosovo je za Srbiju Jerusalim i Meka, labi sitnice pune su srpskih suza, već vekovima suza suzu stiže. Ameriko, prokleta Sotono i vraže. Ameriko, čuj glas ponosnog Srbina. Što Srbima otimaš Kosovo? Na blizancima ti gavran graktao, rđom njinom gvožđe ti kapalo, od njih ti ugarci ostali, sve ti pod vatrom izgorelo. Ameriko, Ameriko, sve što Srbin u te uložio, Tesla, Pupin mudro sagradio, tvom napretku Srbin doprineo. Ameriko, prokleto ti bilo. Amin. I ta Amerika zna da smo mi Srbi državotvorni narod. Sad će nam se obratiti predsjednik Republike Srbije, gospodin Toma Nikolić. Da ga čujemo. Deco Srbije, deco Kosova i Metohije, večeras ovde svako na svoj način, mi govorom, a vi sluhom i srcem polažemo Kosovski zavet. I ja vam u ime svih građana Srbije koji su pokazali da misle kao i ja, obećavam, tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije. Nije mogao Hitler da ga uzme, neće ni ovi današnji. I mi to dugujemo sebi, da bismo mi živjeli i našoj deci, da bi naša deca živjela i da bi imala razloga da imaju svoju decu. I mi to dugujemo onima koje pominjemo s ponosom, da bi nas kroz više vekova novi Srbi pominjali sa ponosom. I danas smo svi isti, i danas među nama nema razlike, i danas svi u srcu nosimo samo Kosovo i Metohiju. Srbija će sačuvati svako svoje dete na Kosovu i Metohiji. Svaki pedalj... Izdaja! Ja samo govorim u svoje ime, pretpostavljam i u vaše ime, pa čak i ime policije, da svi podržavamo ovaj govor gospodina predsjednika, ali samo da vas podsjetim, to je predizborni govor.
To je predizborni govor. Sada će se vama obratiti isto simbol srpstva sa našeg mučenog Kosova i Metohije, naš brat Stanimir Jasnić iz Leška. To je srpski narodni otpor koji traje vekovima. Braćo i sestre, dame i gospodo, draga omladino, draga naša deco, draga Srbijo, pomaže Bog. Evo danas, na ovaj veliki praznik, na Sretenje Gospodnje, došli smo ovde, a ima još jedan praznik, Dan državnosti. A ja pitam aktualnu vlast, da li mi Srbi sa Kosova da slavimo i buduće danove državnosti u slobodi i miru? Da li će naši sinovi, naši unuci da slave kao i što treba da slavi Beograd svoj državni praznik? S ovim načinom ne verujem. Ja pitam vlast, zašto su pravili granice i zašto prave granicu u Jerinje? Oni kažu da to nije granica, da je to administrativni prelaz. A ovamo, kad je administrativni prelaz, mora da se plaća granice. Kome? Tačiju? Neće, neće tim zlotvorima ići srpski dinar sa Kosova, dok je duše kosovske, dok je srpske duše bar na severnom delu Kosova. Draga Srbijo, dragi prisutni, ja moram da pomenem ovde jedne velike srpske izdajnike uzgred, da im kažem da ne nabadaju nož u leđa srpskom narodu na Kosovo, a to su neke vladine organizacije koje su jedva prošle cenzus da ođu u Skupštinu. Koliko pre 15 dana oni su bili kod Hašima Tačija, kod Haradinaja, kod Čehova. Draga Srbijo, srpski narode, zbog čega su oni bili tamo? Da li su i otišli da pitaju Haradinaja koliko je srpskih sinova poubijao, poklao, povadio srce, bubreze i džigerice i prodavao milosrdnom anđelu? I zato nećemo da dozvolimo, dok je Srbina na severnom delu Kosova, bar ja tako garantujem, zato tu što živim, preko nas mrtvih može oni da prođu, a preko živih nikako. Još jedno mogu da poručim, nevladinim organizacijama isto, Nataši Kandić, Sonji Biserko, Sonji Lik, ne ubijajte iz fotelja srpski narod, sram vas bilo. Draga moja Srbijo, neka je nama Bog u pomoć. Hvala. Ima ljudi koji govore, ima ljudi koji se bore. A s nama je čovjek i koji je govorio i koji se borio i koji govori i koji se bori. Narodni poslanik Borislav Pelević. Braćo i sestre, pomaže Bog. Ovaj veliki dan za Srbe i za Srbiju nemaju pravo da slave svi Srbi. Nemaju pravo da ga slave oni koji su u Briselu u pregovorima sa šiptarskim teroristima predali Kosovo i Metohiju na papiru šiptarskim teroristima, Hašimu Tačiju i njegovim saborcima. Nemaju pravo da slave ovaj veliki dan oni koji su napravili dogovor o integralnom upravljanju granicama i praktično na papiru postavili granicu. Sve su to uradili po nalogu
SAD-a i Evropske unije, a naročito Nemačke. I nisam bio iznenađen zbog toga. Nisu me iznenadili ljudi iz prošle vlasti, ali su me iznenadili ljudi koji su pobedili na izborima, koji su u kampanji predizbornoj kritikovali tu vlast i kritikovali te dogovore sa albanskim separatistima i teroristima. Nemaju ni oni pravo da slave ovaj veliki dan. I oni danas rade mnogo gore nego prošla vlast. Ostaće zauvek upamćeni u istoriji srpskog naroda da je za vreme njihove vlasti usvojena rezolucija u Skupštini Srbije gde u tački broj 1 piše da je vlada ovlašćena da sprovodi i primeni sve sporazume koje je prethodna vlast postigla u Briselu. Navodno zato što smo mi ozbiljna država i moramo da poštujemo ono što je prethodna država dogovorila. To nije tačno. Ozbiljna država štiti svoje građane, štiti svoj narod i štiti svoju granicu, a ne prodaje. Ostaće zapamćena ova vlast po tome što se premijer Srbije sastao sa premijerom takozvane Nezavisne Republike Kosovo, ratnim zločincem Hašimom Tačijem, i time je faktički priznao nezavisno Kosovo. Ostaće zapamćena ova vlast po tome što se predsjednik Srbije sastao sa predsjednikom takozvane Republike Kosovo i time je faktički priznao nezavisnu Republiku Kosovo. Ostaće zapamćena ova vlast zbog toga što je ona u ime svih nas i našim parama sazidala granicu između Kosova i Srbije. Sa jedne strane srpski policajac i carinik, sa druge strane šiptarski policajac, šiptarski carinik. To se desilo za vreme ove vlade i to im srpski narod nikada ne sme oprostiti. I nije tome kraj. Neće Amerika, Nemačka, Evropska unija koja nas je bombardovala i okupirala i otela nam Kosovo i Metohiju stati na tome. Njihov dalji cilj je Preševo, Bujanovac, Medveđa, pa onda Raška oblast, pa onda Vojvodina. A mi Srbi, ako budemo ovako razjedinjeni i ako se mi nacionalno svesni Srbi ne okupimo u jedan nacionalni front i na sledećim izborima pobedimo marionete Evropske unije i Amerike, sve će nam uzeti. Zato se ujedinimo, budimo zajedno, ostavimo našu srpsku sujetu po strani. Neka naš interes bude samo Srbija i srpski narod. I nikada nemojte da zaboravite naše ljude na Kosovu i Metohiji. Nikada ne zaboravimo našu decu, naše porodice. Živela Srbija sa Kosovom i Metohijom u svom sastavu. Živeli! Ovo je jasna poruka. Budimo zajedno. Sva ta zbivanja imaju geopolitički kontekst. Najbolje da saslušamo našega velikog prijatelja i jednog najboljih poznavalaca rusko-srpskih odnosa, doktora Dragana Petrovića, koji će nam objasniti geopolitički kontekst zbivanja oko Kosova i Metohije. Dragi prijatelji, danas je jedan dan koji se u istoriji Srbije ima bare dvostruku dimenziju. 1804. godine Karađorđe je na današnji dan, na Sretenje, podigao jedini ustanak na Balkanu, u jugoistočnoj Evropi i u istočnoj pitanju, koji je bio autohton, nacionalni, i Srbija i Crna Gora, a pre svega Šumadija 1804. zaključno sa 1815. godinom, to je su kontinuiteti, je jedini narod u Evropi, srpski narod, koji se oslobodio samo Turaka. Grke su oslobodili Rusi i britanska potako Navarina. Rusi su oslobodili Bugare i Rumune. Austrija je pomogla da se oslobode predeli do Save i Dunava. A samo se srpski narod sam oslobodio i to je jedan fenomen u istočnom pitanju. Druga dimenzija
na Sretenje je bila 1835. godine. Ovo je jedina bila država tada koja je imala svoj ustav, veoma liberalan za ono vreme. Dakle, Srbi su svoju državnost i ustavnost ostvarili u dva velika datuma, oba dva na Sretenje. Dan danas mi moramo čuvati našu državnost i moramo čuvati našu ustavnost. I jedno i drugo su povezani sa pitanjem Kosova i Metohije. Gubitkom naše južne pokrajine ruši se naša državnost, ruši se naša ustavnost. Mi moramo braniti ustav i ja jedino današnji, raznoliki, iskreni, iz medija nenajavljeni i prikriveni po ustaljenom već principu skup mogu posmatrati kao ustavobraniteljski i za državnost Srbije, kao što je to bilo u vreme Karađorđa i kao što je to bilo kada se doneo prvi ustav Srbije na Sretenje. Što se tiče geopolitike, svi znaju da su Amerika i Britanija gledaju elementima dugog trajanja na Srbe kao pravoslavne, kao Slovene i sa odličnim prijateljskim i savezničkim odnosima kroz istoriju sa Rusijom, kao proruski element i da elementima dugog trajanja, kako je to rekao Brodel, rade na destrukciji naše države. Otuda će ova vlada, koja je pobedila na narodnom nezadovoljstvu protiv žute vlasti, imati svoj test u 4 važne tačke. Prva je odnos prema neoliberalnoj ekonomiji. Da li se on nastavlja ili ne? Drugo pitanje je prema Kosovu i Metohiji. Da li se ta politika diskontinuiteta začela sa ovom vladom ili se nastavlja ono što je Borko radio? Treće pitanje je odnos prema Evropskoj uniji. Da li se i u izmenjenim okolnostima, kada je Unija u krizi i kada ovde broj pristalica Unije je manji od 50% odavno, nastavlja sa tim putem, čak i kad su u pitanju diktati koje primamo iz Brisela po pitanju Kosova i drugih pitanja ili ne? I najzad četvrto pitanje je vezano i za današnji skup. Da li imamo slobodu medija? Praksa je sledeća. Ono, kao što je danas, što ne odgovara evroatlanskim snagama u Srbiji, se ne najavljuje. Ni jedne novine, ni jedna televizija koja pokriva Beograd danas nije najavila ovaj skup, a vas je skupio ovde makar 5 do 6 hiljada. A onda, kada se skup održi, onda se minimizira broj učesnika i izvode se neki ekstremi i sekvence. Ali sa najboljim zadovoljstvom možemo reći, danas od medija prećutani skup se desilo, vas 5 do 6 hiljada ste predstavljali nešto što će u budućnosti biti jače javno mnjenje Srbije. I poslednje, 27. februara u Domu sindikata skupit će se, rekao bih, vodeći intelektualci srpski da daju u širem intelektualnom kontekstu odgovor na ova 4 tačke i ova pitanja. Ali svako od vas u svom srcu i u svom umu svakodnevno ima odgovor na ova 4 pitanja, koliko su ona do sada ispunjena ili nisu. Hvala najviše. Dok u Srbiji ropski dobož dobuje, Radovan Karadžić robuje. A ne robuje što je ubio, već zato što je Srbin bio. Ovdje je sa nama njegov branilac, gospodin Goran Petronijević. Braćo i sestre, dragi prijatelji, ustavobranitelji Ustava Srbije, koliko puta ste čuli od one vlasti koju smo smenili da ovo ovde što nosim ne slučajno u ovom džepu na srcu, a to je ovo. Ustav nije, kaže Sveto pismo. Pa šta je, Bože dragi? Šta je Ustav ako nije Sveto pismo? Na šta su ruku stavljali kad su se kleli? Koga su lagali, nas ili Boga? Ili i njega i nas? Granica. Jedna mala linija između dve teritorije, zapamtite, po međunarodnom pravu, dve potpuno priznate države. Granica koja se danas pravi nije granica
između Srbije, kako mnogi kažu, i Kosmeta. To je privremena granica Velike Albanije. To moraju da znaju svi oni koji vode pregovore sa onima koji napadaju manastire i ruše spomenike. Oni moraju da znaju da se nalaze pred velikom istorijskom odgovornošću. Nema vlasti koja ne poštuje Ustav, a da bude vlast. Ustav obavezuje svakog državljanina da ga poštuje. Ustav se ne krši. Ustav mora da se poštuje ili eventualno da se menja. Čujem da su i to najavili. Izgleda da su ih i to naučili. Oterali smo jednu veoma ozbiljno izdajničku vlast, kakvu možda ovaj narod dugo nije imao. Očekivali smo mnogo bolje. Prošla vlast je pala ne zbog kriminala u koju je bila ogrezla, ne zbog bede u koju je Srbiju dovela, nije shvatila da je pala zbog Kosova i nije mi za njih, nego ovo treba da bude opomena za ovu vlast. Na Kosovu se pada i ustaje. Kosovo je sveta zemlja, ali ne samo srpska. Kosovo je sveta zemlja čitavog pravoslavnog naroda. Mi nemamo pravo sa njom da raspolažemo na ovaj način. To moraju da znaju. Pre nekoliko meseci potpredsednik vlade naše bratske velike Rusije Dimitrij Rogozin je rekao: stojimo vam na raspolaganju. Izgleda da mu se ovde ne veruje. Mi mu verujemo, ali izgleda da ima neko komu ne veruje. Juče je Vladimir Vladimirović, kako jedan od mojih prethodnika reče, razbio sve dileme. Rusija neće dozvoliti da se ni na jednoj tački zemljine kugle ugroze niti njeni, niti interesi njenih prijatelja. Ja postavljam pitanje, ali ne nama, jer znam da ovde takve dileme nema. Postavljam pitanje vlasti. Da li smo mi prijatelji Srbije ili ne? Mi znamo, a njima vreme ističe. Moraju brzo da se opredele. Hvala vam. Dok nije Vladimir Jovanović dao svom sinu Slobodanu to ime, u narodu srpskom nije bilo imena Slobodan. Ali je cijela srpska istorija borba za slobodu. Sa nama je danas ovde doktor profesor Slobodan Komazec, predsjednik Srpske demokratske stranke, koji će vam se obratiti prigodnim govorom. Dragi prijatelji, jutros je dan počeo velikom maglom. Priroda je rasterala maglu. Dan je postao svetao. Narod je još u dubokoj magli. Ne vidi stvarnost u koju nas je dovela prethodna vlast, a ova nastavlja istu politiku. Prvaci smo Evrope u mnogim disciplinama. Nezaposlenost enormna. Inflacija katastrofalna. Prezaduženost tolika da ne možete da zamislite koliki je dug. Blizu 100% bruto proizvoda. Mlada generacija 55% nezaposlena. Luta, gubi se, gubi snagu, gubi energiju, gubi budućnost. Ovakvom politikom produbljava se kriza do bezizlaza, do opšteg sloma. Ja sam i knjigu napisao Slom dolazi. Dakle, ekonomija je u katastrofalnom stanju. Nacija je na neki način u bezizlazu. Ljudi gube poverenje. To im je bio cilj da stvore jednu masu koja nema poverenja, koja ne vidi budućnost, sa njom se lako upravlja. Srušenom ekonomijom možete i takvom nacijom lako upravljati. Ako im je to cilj bio,
ostvarili su ga debelo. Dalje sa ovom politikom ovakvom se ne može. Danas je dan gde vam mogu da javno svima kažem, ne slažemo se duboko sa ovakvom katastrofalnom politikom i još gorim rezultatima. Osjećate i na svakom koraku. Okupili smo, ne kao što je Ćosić tražio, 100 intelektualaca patriota. Okupili smo ih 210 i imamo sad za nekoliko dana, 27. februara, Kongres intelektualaca Srbije, da damo odgovore, a već smo napravili program kako da izađemo iz krize, kako da zaposlimo mladu generaciju, kako da Srbija nema gladi, kako da povratimo osmeh ljudima, kako da ih zaposlimo, da im vratimo dostojanstvo, da taj naš narod koji je zaslužan, koji gaji tradiciju, koji se ne stidi svoje prošlosti, koji samo treba da dobije perspektivu i da im se otvori budućnost. Verujte mi, program koji smo napravili ni jedna stranka nema. Taj program, kad kažem ljudima, za godinu dana pravimo preokret. Srbija će napraviti preokret, ali ne sa ovom generacijom, ovom, što kaže, garniturom koja je na vlasti. Srbija se sa novom ekipom, sa novom vizijom izvlači iz krize. Ovo je praktički 4. srpska revolucija. Sada pravimo zaokret. Čućete vrlo brzo koji su to programi, šta nudimo, nije preterivanje, samo treba da okupimo snage, a uspeli smo pamet Srbije. Glavu formiramo, telo će poći sa nama. Hvala vam, skratit ću. Privodeći ovaj skup kraju, pozivam gospodina Aleksandra Pavića da vam se obrati i da uputi par poruka. Ne za kraj, nego za početak. Evo šta je, kako se pokreće buna. Danas, na svečanoj sednici koju Narodna skupština povodom Sretenja organizuje u 16 časova, neće biti oni poslanici koji znaju šta je Srbija i šta je Sretenje. To su poslanici Demokratske stranke Srbije i to je naš prijatelj, narodni poslanik Borislav Pelević. Jedan veliki aplauz za njih, jer oni znaju šta je država. I to je njihov znak protesta na govor koji je sinoć održao Tomislav Nikolić. Ne ovaj govor koji smo ovde pustili danas. Danas smo oglasili početak bune. Mi nemamo više nikakav zahtev prema vlasti, osim da ode. Mi imamo samo zahtev prema samima sebi, prema svima vama, prema nama. A to je da se širi priča i da se ova buna za slobodu širi. Da sledeći put da nas bude više, do onog trenutka kad ćemo odneti prevagu. To je jedini zadatak i to je jedini poziv koji od danas upućujemo onoj državotvornoj Srbiji koja još ne zna, koja je malo usnula, koja mora da se podigne. I evo, juče je došla iz Pećke patrijaršije i bit će ovde do nedelje čudotvorna ikona Bogorodice Pećke. Sada je u crkvi Svetog Save. Mi pozivamo na kraju kao čin odanosti na prvom mestu Svevišnjem Bogu, Srbiji, ikoni koja ne predstavlja samo Bogorodicu.
To je ikona koju je po predanju slikao sveti apostol Luka, koja je doneta u Carigrad u 5. veku, koja je odneta u Rusiju u 9. veku. Ispred nje se krstio knez Vladimir ruski i srpski. I tada je krenulo pokrštavanje Rusije. Vraćena je kasnije u Nikeju i predata je našem Svetom Savi kad je Srpska pravoslavna crkva dobila svoju autokefalnost. Ikona čudotvorne Bogorodice Pećke je sada u crkvici Svetog Save. Ona je usko povezana i za duhovnost i za državnost Srbije i Rusije. Simbolika više nego jasna. Pozivamo svakog da završimo na pravi i dostojan način, da se posle ovog skupa poklonimo ikoni, da je celivamo i da se pomolimo i za naše najbližnje i da za spas svih, za spas srpskog naroda, ruskog naroda, svih pravoslavnih, svi koji traže pravdu i koji će da pobeđuju pod krstnim znakom. Živeli!